Kalian tijang Football Center saya siapkan peluang jika football nak mentaki under 16 bat ke under 13 jika tournament balatip ke muka Sunfish Football Tournament. Kini kaji lah kai senang naduk ke Arpendriu haduk ke live potrik mentau benai. Bagi kini lihat tu ada Presiden jika ni ke center ubah semua suai. Saya sit gua ban pentip ru ba ka baningkong kalau kategori ke under 16 boys but girls but under 13 tangki boys. Hang ni kenti. Kajakahi kan long apa mau lain mau kan. But hang juga pun ko ban pentip ru kani ke platform ka bala plela lemba ka Sunfish rengkat kani ka SPT Sports Bangalore. Lemba ke funding jongki milala ban pelong ya kani. But kani ka sin ka bahnyau bagin pelong apa Meghalaya. Man kapor manusia miju pelong kani bagani gadi kesin bahnyau bangin pelong te kalawan rak sibun hi kiji mentoi kina bonsin hi kila juyo ban select ban yo ban pat train pat chagi gi academy gi bahe apa Meghalaya apa state jini bro bawai te saka wingi ko apa ne thu pi kani gadi ka platform ko bahe ba kham tam be ya ki kisnong namar ba pet ngi monong subroto ko kadai tang da mata gi kina school te nata kini ki tournament ki badan ki boili sei ki tang la mata ki club be apa selong ten rai kini ki club sinong e kam judan te daka jingwan ka jang Sunfish cup mata ka di ka jupli ka platform ki khna ru khamtam ini ki club sinong mo ki bamyo banesim mata ki tournament be re kani kala playlat playlinti ki te daka jingwan ki jong ki sinong kala penlong penphu penphing bat haju ko poru ngiyo ban pha isibun ki talent jong ki khna khamtam ki thain dong pendong jongi bat khamtam ang nia pori boi jongi le lala ban sei sibun ba ki khna te ban ka bakhado ko ban pentep ru bakani ka sin menta ka kategori dan artli kawai kalong school kategori bat kawai kalong club kategori ki kina school kin pelek tang para khna school bat club kin pelek tang club ki ba job lang kini ki artli kin ki ban poi final kini kun pat na benta ka championship kin yo ya ka champion jong ka Meghalaya kini kendi ka sin ka baningkong bangin le konta ha ka preliminary round bangin yakon bat ka bakhado kalau bagi kemik nanti ba ngindon sibun di tim bagi management ta bagi ko apa baro kin management ta in long kum kalat ikna bagi jingdon kam hina batai kena kalau ba kide bandan ya ka bat certificate original nang ta ka Aadhaar card lane ka school ID kini lai teli kide badan kam e ha kin wan ka screening bat ka screening kan long ha ka arfulai trik hamadan saiden kan long ka screening hamadan saiden beli sibun